TV. Nyuma ya gavana wa Meru Mutumantu Ethingia kunyomumana kuigotongere bwa county ya Meru na rombere rais William Ruto mutethi witithia sibitari ya Meru level 5 nkathi wite level 6 kende mwaka anyo tungata kiri sibitari ingiri rungu na kuonera kariba county ya Meru tungata probo batere bogima bomwere wirane bo nebo kinyanirite ntukaru ariara munini wawe Professor Kindiki akinyite na kururia waki bwa sibitari unkoloki kende ithira itungata kariba county ya Meru na county Muturi ire kithira nende ire rungu rwa thirika nene kendo tigira gavana Mutuma Kanya kagwethira akiara misibitari ingi county ne ya Meru nikyo tukuborware tukuria maoni yaku ne ire kururia witithio nkathi kwa sibitari ya Meru level 5 mwanka level 6 maoni yaku ni ire kururia witithio nkathi kwa sibitari ya Meru level 5 mwanka level 6 arena batu kulukira 578 namba yetu SMS kana kinyakiri mitando yetu na kedra nkithoma ntumire ciaku wora twitana mbere na nteto cietu utuko bwarware kiri mubango yuaro siasa tugetha twikara nthi na minister wa Ugima ndani ya county ya Meru Daktari Dennis Mugambi kenda twithira tukimenya imbio biongo sibitari ikethira ikiguna kari ba county ya Meru na mawaya irekethira yakiyanenio wona yarike wa kwa Meri Mwanja yeyete utukubarware tugetha tukambiria nteto cietu na monete wa mathithio ni Maureen Kirimi. Utukubarware tukambiria nteto cietu ni ati munini wa rais Professor Kithure Kindiki na kinyite sibitari ya Meru level 5 kwambiria waki bwayo kenda kumitithia nkathi no tuika level 6 akiaria kaita ko rurebo Professor Kindiki wite ati sibitari ya rika witithio nkathi ikethiro nendire runguro thirikari ne kenda kumbite thirikari ya county ya Meru wita na mbere na sibitari wingi kwithira ikiaramia utungata kaite no ko Kindiki na inyeleti ati Meru ikaguneka na thoko injero nkulukia 20 na koromone ni yethuliri mbesire nyingi ndani ya Kenya arethirite kio milioni mana yanana na wake arenga gavana wa Meru Mutumantu Ethingia nethirite kadha thirikari ya William Ruto akiwa kulukina mirandi thirite kenenkano ya wakiboga kiani kekinoru na kinyama wa monjore thiorore thirite akirandura Meru kuluki ya milioni mana 6 nende akithira akiri wa mbeca ni thirikari nene Muthuri Murioki aina riboti Mujionaro munini mutongirio mogongono Professor Kithure Kindiki akinyite ndene county ya Meru na gutukungi ni sibitari nene level 5 na morto jotigirati ni gwitigo nkathi na ukinya level 6. Leo tumefika hapa na leo tumeleta contractor wa hospitali yetu. So we've been praying kama vile kuna hospitali kubwa kule Eldoret huko North Rift, hata sisi hapa Eastern tuwe na hospitali ambayo itatusaidia ya kiwango cha juu. The government will elevate the categorization of Meru Hospital from level 5 to level 6. Afya hospitali yetu hapa tukaomba His Excellency the President atupandishie iwe ya ngazi ya level 6 na their requirements, and among the key requirements za level 6 ni kuwa na another block so that we attain the bed capacity ya level 6, Your Excellency. Bakirio ndiongejo yawe bagomanitira gavana wa Meru Reverend Mutumantu Ethingia na bunge ba Meru na atongiri bangi bakithirikari bajanandi munino mutongirio mugongo auga waki basibitari je boketha bokiambiria na nyembere mugwanja ibuburiko babukurika. Hii contractor tumeleta hapa sio wale contractor wajeuri wanaambiwa 7 months wanachukua 10 years. They are being supervised by the military. Na umeona
DOD hata watu ya uniform wako hapa, so there are no jokes here. 7 months is 7 months. We want before the 7 months to have acquired the logistics for phase 2, because we don't want to go to the next election when this hospital is still at level 5. We want to go to the next election when this hospital is in level 6. Bakiura niko jiko kwa cibitari ji ni thirikari nene kukakanya cibitari ji ndene kaunti ya Meru kwithwa jikigunika nonto thirikari nene ikethwekerukia ritungugi na kinya gwita mbeca kwagirithia cibitari ji. What that means is that the county government of Meru will now hand over the hospital to the national government. It will be run as a parastatal like Kenyatta National Hospital. And it will be funded directly by national government. That is a very consequential achievement for this region, and we are working day and night to actualize the directive of the president, and we have started today with the construction of phase 1 of what we require. Bakiura ni motungata jaja ronekana ke cibitari nene ya Kenyatta jaketho jakina mage cibitari ji ya Meru ndikenda ndibarabe na mabathu jaja betho bakirigitirwo aja. There will be no reason whatsoever for any patient to go to Kenyatta National Hospital, to go to Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Every treatment from cancer to kidney dialysis to treatment of heart diseases, all the diseases that are there in this world, tutakuwa tunamalizia mashida yetu hapa. And that's why we ogethera acie beto bateta Kenyatta okethera itoreteri cancer center nonto it's among the components cia health ya level 6 ni mbibinge tukwenda tebi tukwenda nyumene mulini omutongire mugongo bena gavana wa Meru na tongire bangi mbetho bekinya magutano kutirimana na ntu. Arambe 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 William Ruto, wacha nione salamu ya rais wetu jameni. Muthuri Muriuki wari Juma mutiri wa Kangangi. Kaiteno keuna yo bondi ya municipal ya Maua etongereto ni mukairite wayo kirema Jack Smart ni liungite kuona waki bothoko ya Maua ati atena na MCO Wandio Duncan Kangwana na murungamire wa municipal Timothy Mwenda kiaria Jack Smart awitati waki bothoko eni bwetite boya na Bukari Karua kendo chokia biashara thoko neu ira wako ya ngoroba ithano kenda bethera bakenderia Anthony Aya. Dennis Mugendi aina ripoti ni ya kiama bambundi ya Maua municipality batongire tueni mukaririgiti James Kirema uria ijikineta Jack Smart wamona MC wa wandi ya Maua Duncan Kangwana baikinyithitie mwako ni jotho kwenjeru ya marikiti iri gwakwa kuraitha uria ngugi igwitika untu bakwathira muoroto jwao ni gutigira thoko iji ikurikwo na mpui uria kumbikana ni kenda abiashara bona antu aega kagwitira ngugi ciao. Project iko kuona ni ramenye na project kuambiriria thai nende ni kumaanisha ina ndo betu kwa kampeni sana bantu re kuona nguire kuona au kuona nguire ito kwa tongi na kinya tu baba ngebe bakona na ito kuona kai ndo kira ambiriria ito etanya ito etaitende no ni rai kuyotora materials kuisi kuleta tuma kuisi kuleta aya kuisi kuleta simiti Mutanga. Kitu tukianka from the national government, in conjunction with the county government, ukongwe kulitikao, ndio mubango. Ndio utete baramo turekulwa, warirwa, na interview biketo kanya ndio insecurity bikiawa, ndio after mwaka limona nusu, wale ike kuma kubwa, antu bonda ba kumao, na tukabudeta wa fair positioning. Tukimonga muritingwe ora kanora wenderie ku akwa considerant biashara mushini Maua bariri kanani barite thina igitarira jam wanka ikabeta rietwa na nandi kuri na wirigiro igitarite kuraja bagatonya muigunyene na bo barirombwa kuya aki igitaririega nikenda ngugi iji itika gotina piripiri inyingi Karibondo wa Maua igombe kuwata mbaro project
tugombe okari projects yetu whether to the national government kana county government no tucione ciethiro andu betu katugite ume bwa kumenyanira na kumenyera into bietu going forward kana wethi na mbere twethire tukaretie bira bikuthuranirwa bikaretwa ne atongeria betu bitumirete mbeca nyingi muno ibimenyerwe nondu no tuwe tufaidikana bio. Dennis Mugendi, Weru TV, muciĩ-inĩ o Maua, kaunti ya Meru. Arigitani ba kaunti ya Tharaka Nithi nĩ batĩrĩtie mũgomo jũra babangĩte jwambĩrĩria thaa cita cia kwambĩrĩria ũtukũ borwari boni nyuma ya rwaria no ntukushile kuoneka ciara matunda rwa ruratongeretwo nĩ minista ũgima kaunti Unduraku Gichoia. Arigitani ba baranĩ bara na mendekithie 10 nĩ bonekete kũlũcia mũrũngamo yo na wĩtĩkanĩria na thirikari baromie mũgomo. Martin Mwambi aina chotarĩrio. Gũtirĩ mũgomo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi arigitani ba kaunti no bara barerĩgĩrĩtwe kũgoma kuma mũthenya wa rũũ batangacĩte gũtirĩ mũgomo wago. Kogikio tatigo tũrĩ arigitani ba Tharaka Nithi twarutha agreement na employer urarĩ county government of Tharaka Nithi. Nyuma ya ntugũcirĩcia nkujanio nthiũrũkanio na nkinya ntugutanio na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi tũgwĩtĩkanĩrĩria maũndũ marĩa mararemete goro na twauga tuli bamwe na anene ma union ya nurses ati gutigwa kwina mugomo uria marabangite kwigwa nau ruyu nonto mabataro mao maria marendaga mabingwa. Nduraku atangacĩte kwĩgujana na arigitani babariuga mendekithia marabanenkanĩrĩte imaraithĩrĩtwe ndĩti monthe na tũgwĩtĩkanĩrĩria untu wa mbere uria maraugite maobisa maria marari mishara ya wira ari kurungamwa nontu wa gutoroka wira maria metagwa universal health coverage staff turandikire barua nikenda mishara yao iciokua nurses maria maratigarite 250 na mana mau promotion tugwĩtĩkanĩrĩria no gwatithio mũrimũ nĩ muntu ũrĩa mũrwaru kwĩna allowance kana tũbeca tũnenkanagĩrwo nontu wa kwĩbangabanga bũrĩa ũke protect kumania na risk ĩnu tugwĩtĩkanĩrĩria ikongererwa. Fabiano Marigo mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa arigitani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ariuga bagwĩtĩkanĩria na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ũrai mwandĩki wao na koguo kũgĩa na wĩtĩkio bakathikĩrua. Inkuga tukwĩganua na tukurutha binding agreement. Koguo binding agreement ndi na surety that agreement ya ntu baire na zirigare binding ikaruthwa. Maratwaria 1 toga nursing services allowance igekirwo gatabura yangiritwe na return to work formula 2017. Marigo augite muthenya wa gũtirĩ mũgomo ũkegwo rĩ cibitari cia kaunti ya Tharaka Nithi. Tharaka Nithi nurses tujie gũtirĩ mũgomo ni rũno nto kwa manto agreement kira county ni employer wa nurses baba kuruta wera with the county government. Correction umbrella ratu ni ona unions ni national as a union na the employer the county government etegeria akarutha mantu maturendaga tuketigo Tharaka Nithi county na other counties nontu county nyingi ruthite this agreement batiwa be mugomoni uyu. Kiripotera ndeto cia weru kuma gĩcigo mbunge gĩa Chukegamba Ng'ombe mbĩtagwa Martin Mugambi. Rimbo Mbokando kuma Ntereci na muthenya ruari ni bawatanirite no tume kundi kiria bawita na avocado farmers jinjira kubareta mwentere una kurioka urimi Mbokando bari urimi Mbokando ni akabulanite antu baba ingine ndi bakithama kirurimbo na wita urimi ne bang'ombe cieria bakiweta mori ya nthia Mbokando kiretu mikine na kireke tumite antu bethira bakieba urimi bo. Hakimu Tei aina riboti kuma Bore. Arimi kuma nari bayete amwe kurutha gikundi kimwe na muoroto gukuria urimi bwa makondobia nontu kwithiritwo kwina wamba bwa makondobia na nkuruki makigurwo na bei ya raisi. Nimekuona thina iria arimi banari twina mavokando maingi muno lakini mavokando jau kaja gwita to waste na tuka exploited ni brokers bara bakuja kugura
na twathugania na twagwatania tuthithie an association iria tukethwa twitegaira mantu ja training kiri arimi betu njira inthongi cia kuranda mavokano. Number 2 tutegere mantu wa marketing nikenda tukona avocado cietu cikuona thoko njega. Number 3 tutegere mantu wa security nuntu avocado cietu icikuiwa muno na itwonora tukarigiria avocado gwithwo ikiawa twitethania na administration ira twinayo katikati-ini getu nari na the best soils cia kuhanda avocado na avocado icikukura buthongi na ingweretwa muno nontu bwa mantu ja twigire gwitanwa na arua ndina avocado na kinya kethira ituragura irwo uguri buku indirona mbeca na ndi au tugaitanwa na ora tugeta kuthithia ngwitikia tukona mbeca inyingi muno. Indeto aria kuyirite bamwe batongoria kuma guntu guku baria bakugana ari guntu kumba gukuria makondo bia bwega. Tujite kumenya avocado ina uguri bwega muno na haja gwetu unfortunately tute cash crop lakini turejera kumenya muthe tujua na haja ina volcanic soil na ijo mwaka muno kire avocado na kione gikira na ande kana agenda yetu ituthe twina aggregation andu bakareta avocado amwe tukwenda ku encourage antu bonde bande avocado nontu iu ni mwecera cia thirikari irio cia wandi bwa miti kenda tu conserve environment yetu na tona antu nabo bakona bia kuria na bakona mbeca through avocado. So anguga ibwega arimi kwija amwe kenda tu utilize miundera tu ne mikai nontu gwetu na nari tuti cash crop batu tutegemeaga eria aki iromba ria arimi babendikire atongoria ba kaunti ya Meru bawate mbaru urimi bubu bwa makondo bia itukuromba thirikari ijethethie arimi ba avocado na njira ya kwambiria aggregation centers ara tukomba kuthithia value addition nikenda avocado cietu nya chika and more value na nkuruki kinya gutwa seedlings ire china the best variety certified nuturi mwarimi bagwita bakagura avocado bakendirwa seeds ire ite certified. Ndi thirikari ja our county government na kinya national government ya kamin ya tutethia mbegu nuntu nari twina mithetwe mithongi na nduji cia kung'ana cia kurima avocado. Kuma giciumbunge kia Mburi ngiripotera ndeto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi. Akariba ntura ya Kamung'waita Tharaka South ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kubenjera no kithima kia rui kenda bona rui na kuwabo kaiteneka ni bethera bakulukira kaita gakuo muno tubwetange nduda yochwana na rui kaitene kathano baruba boberera rui rwa mbura akiri ndethia na kinyore mina kaitene ontu ya kathano ne bakuthankika bone na ibicira rui ro kunyona kinya rwa ndethia jabura tukwirwa ni Paul Wakabithi. Akari Bakamung'waita na Kagoma wadini ya Marimanti Tharaka South baraba ithirite bare arithi ba nyamu cia ndithia Okagita turithagia mburi nero kaitha mburi itiona bantu akunywa irinywa rui rwa ntondo kaitha kinya murito uyu riago rui rwa gwatire kinya marerema kinyamara kinene bakurukagiri wagia baruja mona kuigwa barutanirite kiriurithi bobo igontu kaf okaitha kinya miti rero ni ambirie kururuka aramwe kuri kuma akathikiro mitinda ya kuthio chwa rui tuguro tu tukurugitho turo twa migomba rui twareterwa kinya rutikugana bwega agiukara boraganirite muro ni bantu akathima kari no kaitha akababa ingi bakugwetu batinora nontu ria onthe kumagaruka kuthio chwa rui kilomita 3 na acoke rugire mwene chai abangabangania na baruthio banyunyanagiria twitura tonekanaga biogania mona kirimiro ya migomba na nyamu cia kithaka ni twina thina rui nene sana mutugo ni tigo rui rwa tutaga rui rwa ruma kijegerwa kiria rwa kunywe maguna rukanywe ndanga njoka ikarara kuna atirokire tukaroka tukengatia tugata muthenya gwake mburi kai kanywa still rui twendereaga kunywa turi antu ba mutuguni turithagia mburi nero kaitha mburi itiona bantu akunywa irinywa rui rwa ntondo kaitha kinya murito uyu riago rui rwa gwatire kinya marerema no ngokamba kuthio kamba gwachwa kirerema okamba kurutara mburi kona bantu aukunda arabari atari ni nontumiro ino yonthe ya migomba ni kunyara nduji ya totie miro tio twenjaga miro ta chakithio tie rui ruriku tunyunya rui rukairwa kinyangu ng'ombe tukenderea gwogu na ino ntokona utie muntu wa mutuguni we mwiri mwega mburi cia tutiona mburi mbega
atanigo nde mu biachara nthi ya kugira mburi kathanga chini ka kia miramba ino mburi iri mbega kwa mburi chieto cia iria gakinya kagomotie mburi iri mbega uga gwe kumia ni oka kuma ni obona gintu tothia temere na no kathio kethira mburi ya karieta kuro kuringana na bwaya umanire anto kuringana na bwa bakarire gona royo tierwa kuthamba bwaya karo kunyoro bwega ugatura na njoka mirere ndaima bai kujana tu ino chakiri ni anyarire tene rero tigerie gituma no siro kona mweri uyu we nano kithia ne ikurikiria Agairo mbare ao kirithirikara kaunti ya Tharaka Nithi tongoretu Governor Onesmus Muthomo Njuki kuromba thirikari bokaombeka watwete ruingi taro sana ro mutonga bagire kusambaza kila mahali na twenjiro mbauzi inyingi karibu twekirwe solar system teni wekirwa nikengwe kurobeto bakanwa mzuri bai government yetu bakina Susani ba muthomi na babange bonthe batwegwe kiao na begwe kiriro getu batuturire ruye ndene mutuguni ikenda ona tio tugakarata migongo era yingi Makamung'oita wa dini ya Marimanti nkiripotera Weru TV Bito Paul Gwakabithe Ebo ya Paul ni kuma kiro nuno tukona kanya gakunoka na tuchokera tuketha tukolelia rono rwa mundu ni okia hara tuketha tukolelia rono rwa anabani ni burabethirite bakia wana no kilukire Kinyamara no ntuba kwithira batikuona muntu wo batutira na kumania no kia burabakulukirite Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwite kuma magana jana na ja mirongo rimo nkama kana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka tire na amero gwita ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi nyenye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers moya moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Presiding Bishop Mugwatiri wa kanisa ya Methodist Church in Kenya, Bishop Dr. Stephen Kanyaru, gikundi kia Men Fellowship Council rungurwa patroni wao Bishop Dr. Nicholas Mutweri Ntere ibako bugwatoge ni kireke gomano kia Men Fellowship Connection Rally kirege kathithe kantu kwa Jumamosi ntariki kenda mweri Jojo enana kieni nege skuru ya Nkiriana Primary akwina thoko ya Lare kwambiriri thithe tuchiarukiri moro tujo mwaka Jojo ni inyegwetani na urumwe na ngwataniro ya Yesu Kristo buinthe ni bugwati ogeni.
Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanya ga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic iri skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cia ngoro na iri Meru County na marija Nthiburu ujukane ba mweri jwa kenda 2025 iborugori kiri courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongera business yetu main campus barabara ne Amiro gweta na nyuke ne area kwena showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719347059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. To get Maju as your skiza tune, dial *812 *975 #. To get Maju as your skiza tune, dial *812 *975 #. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423 #. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Orochithira mayone ya kwa muciari baria na bani ni uturo bone ndende boneke untubura bombete kuthira bukioneka kumira bone na kiringono cia na ba ne untubomwe ura ni mundu ura ni wokia baingi bana banende bedrite bakioneka kwa lola uturo bo ne ukurengirira ro dichumiria na bacoka kuthoma ana baba thoma ana bo kenda Pedra nende ba kura bara kwina ba mabibona kinya kweri obebania na mwenyangia nturene mwandiki wetu Anteto Mutugi kare nedrete akithurone rono rokire chunche kebiri no tono ya uthu burana babe de tabakulukira kumania no kia maturene. Ni maundu ni ukiana niwe withirite agitongeria kuongera namba ciana bari banini kugia mau na narua nendiongete kiri skuru ya Greenland Kanyakine are skuru ejine ya mwanya buru withira na bari banini bari nana ni bakuona kanya kangia uchoka skuru na kuthoma are na onakana kawe na nkethira nkede na bamwe bana bakenda tumenya kumoka oga kugwatie ubari banini na ojo nenki
Kirote ndetiro ritarawere uma na gitwira gwatire uari na myaka 17 aran Kirote ambirite wakigwatie no kaingirwe bisi skuru atrimana na mutanari na bikibiki ethira kimutetheria kuriaga bisi na kumukamataga mwikia skuru mukamuthiene bethira bagitonyithia kirimantu jeye gutuma ndugu cia wendo na gitwira rikugwatie umutana uju aramukana na kumumatuka na niro nyumene jire kuona utethia choka skuru kuthoma na kana kawe kusendwa home school fees. So hiyo jamaa alikuwa mtu wa Sinke. Sasa ndo akakuwa ananipea rift. Tukaendelea hivyo. I know. Bedhe tulipendana tu hivi sababu hata sikuwa napata vitu zingine huko. Sasa na yeye akakuwa ananiprovide. Tukukaa for a long by the end sasa nikashika ball. Na nilipomwambia niko na ball tu akaniluka. Akasema hiyo si yake. At that time babangu alipogundua niko na ball ni ati alinifukuza home sababu kwetu ni kwa majani, mimi nikaenda nikatafuta mahali nikakuwa nachuna hapo. Sasa babangu akakasirika sana, hata mimi nilipata scholarship ndo nikakuja huku ndo sasa aliniaccept tena nyumbani. Imbonete kanyakangia kwaranire na mwana ungi uria nkamwita Kaimuri urore skuru na kana kamieri na gitwira girekana kari no kuruwa myaka 16 na nkurukia gitwira ithe wa mwana kinya we ni mwana wa skuru ya secondary agitwira bare gutirimana na muthako ni bisi ari thina na ari gutumwa nja akaraka gita karaja niro batirimane na bethira bakinyanyania ifi eri na thina tukionana no nandi kwingwa ndetanja irio tonanire no nau tambirie ukarania noe irio ndonere mwana abo mwana murita ne skuru nende form 4 na ndikona mwana we bariria muchari netikiria taregere nere muchari okarikia sukuru akaprovide mwana we tai nkang'ang'ana nthome kenda nkinyaniria kiroto giakwa ntethie mwana wakwa na nchio kwa maishani yakwa na aciari bakwa mbatethia kurukia twaranirie na kathambiri tora kumutwirira mwana uria uri na twana twins kana twana twiri twaguciarwa igita rimwe uria withirite agikara na tuskuru akithomaga agitwira kinya we ni thina chingire gutigira kwingwa skuru ni undu bwa bisi ethira kinya kiuma skuru ya kurareta skuru ya kwanaga na niro batirimane na mutano mwe na kinya gitwira rikwe watwana mutano uyu nethira kimwebera bunene na kumatuka. Mamangu huyu story vile alijua I'm pregnant hakufeel poa, she cried, alilia, nikafili uchungu yake but sikuwa na option. Akafika next day mimi mwenyewe nikatoroka nyumbani because sikuwa naweza kumface. Ndauranja ndeta ngweta ndono nyenda toti nongeta utumtu gambetikiria tore mombo mbetikiria nikarudi nyumbani ngosoka njamano ya twekanariretwe kanikubali na nikamove. Karimi ni ungi wa murito twaraniritie na we uria kinya we onerekana ari mwana munini indo ju agitwire the wa mwana wawe ni muchore wawe kinya thaiji na netite na mbere kumenyera kana kabaro na ja skuru bakithomaga. Nilipatana na jamaa hapo, alikuwa boyfriend yangu, tulikuwa tuna date, all of a sudden tukajipata tuko na mtoto na lakini hatukujali na bado anashughulikia mtoto. Yana ni mtu ana hustle. Muthiene buruna ojo ni nkatha kiriba mwe babara twithirite tukiaranire na bo agitwira reri ni muciari umura ni mami wawe na akiongera kuga erwe kana ari form 1 secondary na agitwira ni untu no kathomitha guora wa mugwete mbaru ethira keberia njara yawe ethira gitigwa thinene na ndi agitwira we kwithira ari na mwana skuru na umite njete guchumba ni boete murigo riwe nikiria kuwa mwana wa wakaraga keja wana kinya wari na mathina jawe ja kimwiri untu bora bugutuma kinya thira tikumba kuthoma bubwega kinya kethira na ikanya kange gagucoka skuru na kuthoma agitwira ndiria bainga skuru weno kaitaga gachwa kibarua kenda kwa nonya chiringi benipata ball
kumwambia niko na mtoto, aliluka tu, aliniambia mtoto si wake. So mi sikuwa na otherwise, mamangu akateki, yani nikamaliza kupata mtoto hadi sasa yako na miaka 2. Hizi soma vizuri juu hata kuperform kwangu si vizuri njoo nikiangalia nyumbani venye napitia, mamangu kenye napitia, mtoto wangu ndio hiyo operations inamuandama. Nyumba sometimes tunafungiangwa, inabidi niende kwa kazi nisaidie mamangu. Tuko ya rojo tuketha tukiaranire na mwerekeri wa skuru eje ethira gituchuriro rethagira gikarania na baba rina twana skuru na nkuruki tukethira tukiaranire na rwangi rokaria twithire tukimenya kethira nthaka kana kuru barabethagira bakiana bau banini mau kethira ne bayukagiro matagaria kiwatho kana batigago bagakarou utafungwa maisha because of that defilement. Keripotera ndito shawero reakwa rieto ni motuge kare. Matinda ya ndwimbo ya kinthiguru yara ya kubwithikira kaunti ya Meru ni yakinyite ntuku ya Inyarwari. Matinda ya kubwithikira skuru ya nthaka ya Meru School ya Area Kaga na Meru Teachers College. Matinda ya kethira ya kirika tariki 11 mweri mbere ya weta kwini Rais Garune ya Wenteres Jesagana tariki 13 na 14. Mutongeri wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua wa Rais Ruto na Rebra Itumi Biongwa pekethirwa Amerika itumire kumuchunkuna akitumikira kinene ni kwithirwa rena ngwataniro na ikundi kia Roi kia Sudan kia RSF ariwe arithigurwo ni Amerika kendo tetheria kiri kurio kujibo kuthitanga Ruto na atina utethwo ni Kenya barabara ya Amerika. Bunge ya Senate ya Amerika ndio chunkuna Kenya kwithirwa rena ngwataniro na ikundi kia RSF wamwe na kwithirwa bakirutandia ngwi kana biashara na thiguru ya China, Russia na Kenya, Iran. Anthony Kadenya na ripoti. Mathaa kathumba nyuma ya Rais William Ruto kuumiria na gutetera ngwatanire ya ya Kenya na ile ya China na kuga ngwatanire na kibiashara na gutethiria ndini ya Kenya kuongera thokia into bila bikumandino. Rais William Ruto akilithia gitiki kituminde America tinkenu na ile thigutukira kamiti ya Senate ati Kenya yomba kuibakiri bamwe basore baikosi kya wekere kia America na bale bethagira batike ngwatanire ya NATO na kwa gisungu baijikeneta na NATO walai. Some of our friends are complaining that we are doing too much trade with China. Honestly, I mean, you know, when I sat with President Xi, I had a very candid conversation, and I told him that Kenya is importing 600 billion of products from China, yet we are only exporting maybe 300 or 5%, according to Lee. You know, that trade imbalance is serious. And that is the reason why they have opened up their market for our agricultural products. Rais William Ruto akirithia tindene ya Kenya ikathina mbele kuongera sore baki biashara kenda kuongera into ile kuma Kenya na liko thinja na kenda kuthina mbele gukiria ndino. What we are doing with the EU market, what we are doing with SEPA,
that we are negotiating with the UAE market, what we are doing with the China market, what we are doing with the US market, what we are doing with India. So these are all mechanisms for us to position ourselves strategically, both for our exports and for the interests that we have as a country. Ule wale munini wa rais Rigathi Gachagua leo ni umirite na kumeneria na nyanene mialine ya rais William Ruto. Gachagua akiuga mialie eno ni akugire kwebera umabula bogotuma nde ya Kenya ibakiri na NATO alae. And there is real panic in Nairobi. I saw William Ruto today fumbling with words, trying to explain himself, but trying to digress from the real issues. He was saying that the Americans have a problem with him because he's having a relationship with China. And he is having a relationship with China because it's good for the country. But he's running away from the real issues. Kulingana na Gachagua, gitumi kinene gitagalile ndi Amerika ni kumana ngwatanira rais William Ruto na ikundi bya kigaidi ta RSF wiki naibu rais William Ruto ya Kenya na mantu mange maingi madoku mala madidi tunidhirika rais William Ruto. William Ruto, aka Kasongo, please, the Americans want to have an investigation to unearth your business dealings with Hemeti of RSF in Sudan, where you are doing gold business, and in reciprocity supplying arms to the terrorist group to kill women and children in Sudan. You cannot run away with it because we have the evidence. Gachagua akiuragia ndi Amerika kuthina mbere no sonkoni bobo kenda umabumanyekana aitha ne uliti Amerika itigasamura ya Kenya iboko kumane na maitia ma rais William Ruto kuma muji munene wa Nairobi. Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Akariba karama antwa muo wa dini ya Kirangondu ndebethirite nende bekenera kwinjirwa kithima kia ruindi rwangirwa Sivam kukiankulukia milioni 14 kila nende kirekite kunekanirwa kiria kari nyuma ya kuoneka ati nikeri kiri ruiro utumika kunywa. MC wa Nteru Morris Tarangu na abisa munene woremi county ya Meru James Mutia neboreti antu utumira ruiro boboya na njira ya kethira ibaguna. Nicola Chabari na utareri ankuluki. Project hiji tiare mbwa 24 ndene Meru County. Yonthe birithima abirabira njagwa ane thirikari nene gukurukira ministry ya manto megie urimi na arungu orwa amurandi gwa Sivap kana small scale and validation project. Waginyonara na ndege kikithima age akarama anto amuo kiraki abatiri kwithirwa gikinjwa wandi ya Kirangondu na kya kwenjwa akarama anto amuo na ikwe mundege konankanagirwa kire anto banteri no pathina mbe no gitumira project yana chidene Meru County ngwanda bande chief of agriculture ibo bakamenya project yu walibo tiro project nene ya milioni 14 kuingwe community yetu kumenyera project yeje antu bendeleo tebuka antu bendeleo kunyuruwe kwa sababu hiyo ndio agenda yetu kwa antu bata kuria boya wananchi ambao wanatumia hii maji. Kuna ile sehemu ambayo tumepanga wapate maji na tayari wanapata. Hatukuacha institutions zetu mbili bila maji kwa sababu hapa tuko na primary school na tuko na secondary pia. Dendo clarify bu kura antu wa mutia kasuna ne rwe centimeters bono urongo no ntumurandi yo yatre wa ndova centimeters rwe njwo watu gamude tuyuria yweke vuyi be dia contractor ngo netra sare nene munu antu awu no ndibere dia kurie kinyama bati yo to marwe rurombo kutoka bati kwaremere na we kure monto rwe ro abati ko dorwe ndene ya Kirangondu tori antu angara rukimbo kutro no ntumurandi yo atira tariki 30 June this year. No ke yo ke lukaruto kutori no kambe sewie tatia kiura na isoka akari wa mwe na rogamere echukuru inochire echa akaramanto amuo secondary na primary bacho kiankadho bakiuga inyankoroki Roger Riro tambwe ekinyamatura ni nkoroki litangu yoteri na nduka wau keresi lakini roenda urarwa 250 ontuko lakini kaingo shoga nkadho no ntuko kulurwa roero baro tumira boya nanga tumira ningo boya no ntu lai
Lisa sante kuta tuwe kuterenda ura eroi. Lale adine eroi anabeto kwa mata motongi baka zambia na kwa tika mwalimu ule moya azikanya kwa kulitanda leso nonto bateri. Auto so kyankazo nonto bo primary. Ke secondary tolo la lo ngiri zate olanjo bula kuibe kutini no longo. Zate pa month. Area MCA kwa na morisi watu tuendete muno na tusaidie na pipes na MP pia tusaidie na pipes na kinya the njirani MCA ya dhuru ruje ne ward na baba tusaidie na pipes kenda tumba ku supply anto na iketha engine moya ku reduce poverty ila ambayo yo very biting in this place. Boni bikrite mbesa kiri department yerowe nanga karande na teams yako sia kira ngondu kenda menya ni baba kwenda kurwa pipe menye need assessment kenda menya baba kwenda pipe baba kwenda matangi nikenda mumbo pa support na those pipes rwe sumbo nyamisi na sumbo kinyokwe na mwananchi na isivab na irrigation ko muntu ona rwe na mochie no budhinya ito garden ima garden kitchen garden ukanda sumbo chaku ekomi au 20 de mana ta gorito na thokone dai kuna de namna nya batawe chotu mna gema ke sukuma na into ibingi sukuma no wande inkai ntore na mucho karaia kuma karamanto amuo Igebe Central Petan Class Chabari Vaya Chabari no tuginya muthio anteto cie weru the muguchokera nkadro tubugo watanirite na uri to watane kirimo bango yo aro siasa tuketha tukere mantu ya igi ugima county ya Meru Rono rwetu rukirumira mantu igi witithwo ku sibitari ya Meru level 5 witia level 6 na mawaya yarekethira kiumania na sibitari tuketha tukwatanira na minister ugima county ya Meru Daktari Dennis Mugambi